Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Naše priče. Današnje naše priče su humane, zato ostanite sa nama u nastavku jer i vi možete pomoći, a u emisiji saznajte kako. Kako smo već navikli, na samom početku idemo do kolega iz Bihamka, oni će nam kazati kakvo je to stanje na putevima i ima li gužvi na graničnim prijelazima. Dobar dan, lijep pozdrav za vas i sve vaše gledalce. Na graničnom prijelazu Gradeška pojačana je frekvencija vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima trenutno nema nekih dužih zadržavanja za putnička vozila. Zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, a zbog izvođenja radova na autocesti, to jest na vijaduktu Reljevo dionica autoceste Butila-Sarajevo-Sjever, kao i na dionici Podlugovi-Visoko, izmijenjen je režim saobraćaja. Od ostalih puteva sa aktualnim radovima izdvajamo magistralne puteve Turbe-Travnik, Stupari-Živinice, Sanski most Vrhpolje, Lepenica-Han Ploča i Čitluk-Ljubuški. Za večeras su u vremenu od 23 do 5 sati ujutro najavljeni radovi na redovnom održavanju opreme u tunelu Salakovac na magistralnom putu M17 Jablanica-Mostar, zbog čega će se saobraćati naizmjenično jednom trakom. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, ugodan dan i sretan vam put želimo. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Krajem dana i tokom noći u Bosni se očekuje prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Intenzivnije padavine u sjevernim i istočnim područjima Hercegovine i na sjeverozapadu Bosne. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Poslije podne u sjevernim područjima Bosne vjetar mijenja smjer na sjeverni i sjeveroistočni. Krajem dana i tokom noći vjetar u slabljenju. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, a dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 18 stepeni. Krajem dana i tokom noći pad temperature zraka. Čuli smo kakvo je stanje na putevima i graničnim prijelazima, vidjeli smo i kakve nas vremenske prilike sutra očekuju i sada je vrijeme za kratak blok marketinga. Ubrzo smo sa vama u studiju i razgovaramo sa mojim današnjim gostom. Kako sam na samom početku kazala, današnje priče su humane. Bliže se božićni i novogodišnji praznici i ovo je zaista pravo vrijeme da nekoga obradujemo. A ima li šta ljepše nego obradovati djecu i izmamiti dječji osmijeh na lice? Kako možete pomoći i na koji način možete obradovati djecu, kazat će vam moj današnji gost Ilhan Muftić iz udruženja Ruku na srce. Ilhan je član upravnog odbora ovog udruženja. Ilhan, dobrodošao. Bolje vas našao. Evo, na samom početku rekla sam da udruženje Ruku na srce i ove godine sada već tradicionalno organizuje projekat Nijedno dijete bez paketića, pa voljela bi da kažemo šta ovaj projekat podrazumijeva, na koji način građani mogu pomoći, gdje i kada mogu donirati i šta je to potrebno da se donira. Naravno, projekat Nijedno dijete bez paketića je naš najveći projekat. Dakle, cilj ovog projekta je zapravo da obradujemo djecu i da im podijelimo novogodišnje paketiće. Ovaj se projekat već tradicionalno organizuje posljednjih 13 godina, gdje smo podijelili preko 20.000 paketića, samo prošle godine preko 4.000. Nadamo se ove godine da ćemo također izmamiti što više osmijeha na lica djece kojima možemo pomoći, ali naravno ništa ne možemo bez naših donatora, tako da pozivam sve ljude da doniraju ili putem broja telefona 090291071 preko žiro računa ili čak lično na jednom od naših punktova. Naši punktovi su prostorija Mozaik Startup studija, Toner Ba, Homework Hub i naš centar na Dobrinji, ulica Esada Pašalića 8. Što se tiče generalno cilja ovog projekta, rekli smo da izmamimo osmijeh na lica djece, to ćemo uraditi paketićima, ali također i nekim malim projektima, kao na primjer humanitarnom svirkom koja će se održati 5. decembra u City Pubu. Što se tiče generalno čega sastoji ovaj projekat, sastoji se od prikupljanja donacija, generalno pakovanja paketića i svečanom podjelom koja uključuje predstavu za djecu. Svakako, ono što je najvažnije za ovaj projekat jesu donacije. Građani mogu donirati, reći ćemo, igračke, slatkiše, odjeću, sve ono što zapravo bi poklonili djeci. Mogu napraviti gotove paketiće i donijeti na punktove. Važno je da napomenemo da sve ono što doniraju zaista bude
kvalitetno, očuvano, ne mora nužno biti novo, ali zaista da bude nešto što bi i sami oni nosili i koristili ili dali svojoj djeci. Svakako, jedno od naših najvećih pravila udruženja je da ništa ne dijelimo mi što ne bismo uzeli sebi ili svojoj djeci. Tako da svakako pozivam sve donatore, naravno to ne mora biti novo, ali čisto da je kvalitetno, da je nešto što je zapravo biste vi lično obukli. Da, nešto što je upotrebljivo. Važno je napomenuti da osim donacija, uplata na žiro račun koji ćemo ispisati na ekranu, da svi oni koji žele da uplate novac mogu da vide na koji način to mogu da urade. Ono što je vama kao udruženju potrebno, jer je ovo zaista ogroman projekat, jesu i volonteri. Je li tako? Jeste. Volonteri su najpotrebniji jer opet to na kraju neko mora zapravo da iznese. Prošle godine smo imali zaista jako puno donacije, bilo je jako puno posla i zaista su bili potrebni volonteri i svi mi koji smo ostajali tu svaki dan zaista su značili. Svi koji se pojavili, svi koji su došli, oni možda ne shvataju koliko to zapravo puno znači, jer to je pola sata, sat, na primjer, ali to zapravo nama jako veliko. Jako veliko jer mi ništa ne smo mogli da uradimo bez tih volontera. Tako da pozivam svakako sve mlade, ali generalno sve, da se pridruži našem udruženju, da nam pomognu kao volonteri ako ne mogu ili ne žele ili iz bilo kojeg razloga ne doniraju novce. Svakako i svi oni koji doniraju, sve to ne bi imalo smisla bez volontera i sve se to ne bi moglo odraditi bez volontera, tako da evo i ovom prilikom sve one koji su u mogućnosti pozivamo još jednom da se priključe timu udruženja Ruku na srce i pomognu. Vjerujem da će taj osjećaj koji imate prilikom podjele paketića je vrijedniji od bilo kakve novčane naknade. Svakako. Da. Rekli ste već da ovaj projekat postoji 13 godina, do sada je podijeljeno preko 20.000 paketića. Kakav je osjećaj kada obradujete djecu za praznike? Zaista to je nešto najljepše. Ja sam, prošle godine sam bio također u timu glumaca, tako da sam imao direktan odnos sa djecom i zaista to je nevjerovatno. Generalno i što se tiče pripreme ući u sobu koja u sebi ima preko 4.000 paketića, to je nešto što čovjek jednostavno ne može da shvati. I obradovali smo preko 4.000 djece, preko 4.000 porodica samo prošle godine. To je zaista jedan ogroman broj i sama pomisao na to je zaista prelijepa. Kako reaguju ta djeca? Vi im pripremite i neki poseban program i predstavu. To nije samo čisto uručivanje paketića, nego zaista se posvetite toj djeci. Na koji način oni reaguju? Svakako organizujemo svečanu podjelu koja uključuje predstavu i Deda Mraza i djeca su generalno vrlo radosna, razigrana, tu su, lijepo im je što su tu, drago im je, žele da slikaju sa Deda Mrazom, predstava im je smiješna, zanimljiva i čak su oni uključeni u tu predstavu, tako da generalno to je njima jedno vrlo pozitivno iskustvo. Svakako, osim projekta Nijedno dijete bez paketića, Udruženje Ruku na srce godišnje odradi mnogobrojne projekte i čak imate neke stalne projekte, da tako kažem, koje se iz godine u godinu ponavljaju. Pa evo, voljela bi da kažemo koji su tu projekti koje vaše udruženje realizuje. Svakako, jedni od većih projekata su, na primjer, Od srca za nju, koje organizujemo povodom 8. marta za naš ljepši spol. Onda također imamo 10 životnih namirnica gdje prikupljamo životne namirnice za porodica slabijeg materijalnog stanja. Također, jedan od većih projekata, pored Nijedno dijete bez paketića, su ovi sporedni projekti, kao na primjer humanitarna svirka koju sam malo prije spominjao. Također, nedavno smo organizovali humanitarnu utrku koja služi za prikupljanje sredstava za stipendiranje. To je isto jedan od većih projekata koji mi... Da, vi imate i neke svoje stalne korisnike, porodice, građane koji su, nažalost, u potrebi i kojima svakodnevno i stalno pomažete, je li tako? Svakako, u našoj bazi imamo otprilike 800 porodica slabijeg materijalnog stanja kojima mi redovno pomažemo, provjeravamo, koji se nama javljaju vanredno ukoliko im nešto treba i mi smo tu naravno da pomognemo koliko možemo. Vremenom vjerujem da kroz taj svakodnevni kontakt i svakodnevne posjete i komunikaciju sa tim porodicama, taj odnos koji je možda da kažemo poslovan, zvaničan, prerasta u neki prijateljski, pa hajmo reći čak i porodični odnos. Kakve odnose vi gajite sa tim ljudima kojima pomažete?
Naravno, ja kada sam došao u ovo udruženje, jedna od mojih većih udruženja je bilo upravo projekat životnih namirnica, gdje sam zapravo nosio te namirnice do tih porodica i nisam došao ni jednu kuću da me nisu pozvali na kafu. Dakle, mi imamo jednostavno takav odnos gdje su ljudi vrlo pozitivni, vrlo su dobri generalno ljudi koji su nažalost u situaciji kako jesu i generalno izgradi se taj neki odnos. Aha, i meni je drago da ih vidim i kad čujem nešto loše, naravno krivo mi i to je nekako uzimamo svi lično. Što je možda i najveća mana ovog posla, što se nekako vežemo za te ljude, ali također ako je nama teško to recimo da vidimo, zamislite kako je njima da to žive svaki dan. Tako da tu smo da pomognemo. Već smo malo prije razgovarali u neformalnom razgovoru koliko zapravo posla ima oko nekih projekata kao što je projekat Nijedno dijete bez paketića. On zaista podrazumijeva mnogo fizičkog rada i potrebno je spakovati sve te paketiće, sve to podijeliti. Šta ti teže pada? Da li taj fizički rad ili je možda teži taj emotivni dio u kontaktu sa tim ljudima? Fizički rad je definitivno velika stvar i zaista zna biti naporno satima i satima, prikupljati, preuzimati donacije, pakovati, prepakovati. Zaista tu ima jako puno fizičkog posla i svi smo jako umorni na kraju dana, ali to se ne može porediti sa ovim emotivnom stranom. Zaista, pogotovo kao član upravnog odbora gdje mi zapravo moramo da procijenimo da li je ta porodica, da li možemo da joj pomognemo što tiče nekih specifičnih stvari, najteže je reći ne. Jer mi možemo da pomognemo tek toliko koliko imamo donacija i kada ne možemo nekome da pomognemo, to zaista meni lično teško pada. Jer je meni najgora stvar sjediti sa strane i ne raditi ništa, da su mi ruke vezane. Tako da nadam se da će donacije biti što veće da možemo pomoći što više ljudi. Nadamo se i mi, ali ono što je također važno da kažemo kada je u pitanju vaše udruženje, znam da vi provjeravate zaista situaciju na terenu, zaista obilazite porodice koje su u potrebi, zaista tu ste da utvrdite da li je zaista ta porodica kojoj treba pomoć. I to je nekako, vjerujem, važno i donatorima da znaju da te donacije idu u prave ruke. Tako je, mi zaista prikupljamo, gledamo da provjerimo sve papire, da odemo da ispitamo teren, da vidimo kakva je to situacija. Zaista nekad nije lako vidjeti, to zaista stvarno su stvari koje su nama nezamislive, ali često se krije nešto iza toga. Tako da često mi moramo baš dobro da ispitamo neke situacije, da ne bismo mi dopustili našim donatorima da zapravo njihov novac ide u, hajmo reći, pogrešne svrhe. Na kraju, mislim, svakako ćemo i nekome pomoći, ali nekome je, recimo, ta pomoć potrebnija i on su možda adekvatniji za tu pomoć, tako da mi dobro procjenjujemo kome ćemo pomoći, zašto i to je nešto što mi jako ozbiljno shvatamo. Da, i to je zaista važno s obzirom na to da trenutno, nažalost, svjedoci smo toga da je jako puno prevara kada je u pitanju humanitarni rad i humanitarna pomoć. Nažalost, jeste. Nažalost, jeste i tu je jako malo što mi zapravo možemo uraditi oko toga, jer jednostavno to je iskorištavanje ljudskog povjerenja. Ja vjerujem u našu državu, ja vjerujem u naš narod, ja vjerujem našem narodu i srećom jako puno ljudi vjeruje našem udruženju, ali nekad je teško znati kome vjerovati. Tako da razumijem i ljude, ali zaista ljudi koji to radi, to je stvarno užasno. Da, ali vi zaista pristupate na ozbiljan način kompletnoj situaciji. Moram da istaknem da svi oni koji rade u udruženju, svi oni koji na neki način doprinose udruženju, zapravo rade bez ikakve naknade i to rade volonterski. Je li to tačno? Tako je. Dakle, mi smo najveće humanitarno volontersko udruženje, što znači da naš i predsjednik, i potpredsjednik, i članovi upravnog odbora, i svi volonteri nemaju nikakvih plata, honorara, nikakvog novca, ništa, sem jednostavno te pozitivne energije i da znamo da smo zapravo pomogli nekome. I koliko je potrebno, ne samo sada za ovaj projekat Nijedno dijete bez paketića, ali da li vam fali volontera? Da li je naš narod generalno spreman da volontira, da radi bez naknade? Pa naravno, volontera nikad dosta, zato što zaista trudimo se da pomognemo što više možemo, tako da često imamo akcije i projekte gdje su nam stvarno potrebni volonteri. Mi imamo svoju mrežu volontera koja je zaista aktivna i zaista uvijek tu da pomogne, ali jednostavno, pogotovo u ovakvim projektima, volontera nikad dosta. Tako da bi definitivno pozvao sve ljude da nam se pridruže kao volonteri, da nam pomognu u tome. Moram te pitati koliko smo mi kao narod
Vjerujem da jesmo, ali evo, voljela bi da to još jednom istaknemo. Koliko smo spremni da pomognemo, koliko smo spremni da volontiramo, da doniramo, da se jednostavno nađemo ljudima koji su u potrebi. Zaista ja sam bio iznenađen, pogotovo kada sam ušao u udruženje Ruku na srce, kada sam mogao to stvarno da gledam s jedne i druge strane. Ljudi su zaista nevjerovatno dobri. Dakle, to su ogromne donacije. Mi smo krenuli tek prije par dana sa prikupljanjem donacija, već smo primili veoma velik dobar broj donacija, ali koliko je zapravo naš narod spreman da pomogne, pokazuje upravo situacija u Jablanici, gdje su hiljade volontera otišli da pomognu ljudima u potrebi. Da, i u svim tim kriznim situacijama zaista se pokaže i dokaže da je narod taj koji će da spasi narod i uvijek da pomognu jedni drugima. Zaista. I evo za kraj voljela bih da još jednom ponovimo do kada traje akcija, odnosno projekat Nijedno dijete bez paketića i na koji način građani mogu da pomognu u tom projektu, koji je to broj telefona na koji mogu pozvati da doniraju 2 konvertibilne marke, gdje mogu donirati, eto da još jednom ponovimo za kraj. Svakako, dakle, broj telefona 0902910171. Imamo 4 punkta koja možete naći na našim društvenim mrežama, kao i žiro račun. To su način na koji možete donirati. Rok za donaciju je 8. decembar, a svečana podjela će se održati 28. decembra. Dragi gledalci, čuli ste udruženje Ruku na srce i ove godine tradicionalno projekat Nijedno dijete bez paketića i zaista u ovom prazničnom periodu potrebno je da svako dijete dobije paketić, a svi mi možemo pomoći tako što ćemo ili uplatiti donaciju na žiro račun udruženja Ruku na srce ili pozvati humanitarni broj ili lično donirati gotove paketiće, igračke, slatkiše, stvari i sve ono zapravo što je i potrebno za dječje paketiće. A svi oni koji nisu u mogućnosti da doniraju ili iz nekog razloga ne mogu na taj način da se priključe humanitarnoj akciji, svakako mogu da se jave udruženju Ruku na srce i da volontiraju i pakuju te paketiće. Svakako sve najvažnije i sve aktuelne informacije možete pronaći direktno na zvaničnom sajtu udruženja Ruku na srce kao i na njihovim društvenim mrežama. Ilhane, hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala vam. A sada je vrijeme za kratak blok marketinga i ubrzo smo ponovo sa vama u studiju. Sada je vrijeme za rubriku Dobre priče nastavljamo. U Sarajevu je 12. novembra održana prestižna konferencija Dan Panteon računovođa 2024, koja je okupila više od 200 računovođa, finansijskih stručnjaka, lidera industrije i tehnoloških inovatora. Organizator kompanija Data Lab BH uz podršku generalnog sponzora BH Telekoma predstavio je najnovija rješenja za poslovanje. U Sarajevu je 12. novembra održana prestižna konferencija pod nazivom Dan Panteon računovođa 2024. Kompanija Data Lab BH kao organizator okupila je preko 200 računovođa, finansijskih stručnjaka, lidera industrije i tehnoloških inovatora. Direktor Data Lab BH Nedim Pašić ovom prilikom istakao je značaj stalnog ulaganja u inovativna rješenja, naglasivši važnost cloud tehnologija koje uz podršku BH Telekoma omogućavaju fleksibilnost i sigurnost podataka, čime se osigurava nesmetano poslovanje sa bilo kojeg mjesta. Nakon 27 godina razvoja sa ponosom možemo predstaviti veliku ponudu Data Laba koju predvodi naš glavni produkt Panteon u ediciji on-premise i cloud. Zatim tu imamo inovativna rješenja u liniji granula gdje možemo izdvojiti funkcionalnosti, mikrofunkcionalnosti za kadrove, za putne naloge, za praćenje servisnih usluga na terenu. Ono s čime smo također ponosni jeste naša linija produkata iz e-poslovanja gdje možemo izdvojiti dokument management sistem, e-knjiženja koji omogućavaju kompanijama digitalizaciju važnih procesa, zatim web porodica gdje
kompanijama omogućavamo da sa bilo kojeg mjesta na planeti mogu da pristupaju svojim poslovnim podacima i da rade sa transakcijama. I naravno, tu je naš ION, umjetna inteligencija, koju razvijamo na način da bude istinski asistent i pomoćnik u operativnom radu kako računovođama, tako i svim drugim zaposlenicima. Cijeli projekat ne bi bio moguć bez podrške generalnog sponzora BH Telekoma, koji je prepoznao važnost inovacija vođenih podacima. Kroz Data Lab i BH Telekom korisnici imaju pristup najnovijim tehnološkim rješenjima koja omogućavaju rad bez ograničenja uz maksimalnu sigurnost podataka. Inovacije i napređenje poslovanja zahtijeva integraciju sa ciljevima i strategijama kompanije, gdje kompanije trebaju da se fokusiraju na primarne poslovne procese, a ne na tehnološka rješenja koja im nisu njihova primarna djelatnost. Efikasna implementacija clouda ne samo da unapređuje i ubrzava inovacijske procese, već omogućava kompanijama da aktivno posluju u dinamičnom okruženju, omogućavajući im stabilan rast i jača tržišnu poziciju. Implementacija navedene strategije omogućava oslobađanje značajne količine materijalnih i ljudskih resursa koji mogu da budu implementirani na ključne primarne poslovne procese, ali i također na strateške projekte. Podaci predstavljaju jedan od najvažnijih resursa kompanije, a informacioni sistem predstavlja kičmu njenog poslovanja. Međutim, informacije da bi bile upotrebljive za donošenje operativnih strateških odluka moraju da se transformišu. Transformacija podataka se odnosi na 4 segmenta: podaci, informacije, znanje i mudrost. Da bi se transformacija podataka efikasno obavila, neophodna je implementacija savremene tehnologije sa naprednim analitičkim alatima i ekspertizama. Određene kompanije imaju prividnu mogućnost izbora između clouda i tradicionalnih rješenja, međutim u srednjem i dugom roku cloud rješenja predstavljaju jedini i očigledni izbor. Ovaj panel bio je prilika za razmjenu iskustava i ideja, te je dodatno ukazao na važnost digitalizacije kao temelja za konkurentnost i dugoročnu uspješnost na tržištu, što su potvrdili i ostali učesnici i partneri konferencije. Jednostavno vlada bojazan u našoj državi da ukoliko vam zakonska legislativa nešto ne naredi, vi to nećete da koristite. Konkretno Zakon o računovodstvu i reviziji, član 10 i 12 govori da nema nikakve prepreke da se u praksi koriste elektronski dokumenti. Kada kažem elektronski dokumenti, prije svega tu mislim na narudžbenicu, otpremnicu, potvrdu prijema, fakturu. Međutim, postoji bojazan da ukoliko to nije poreska faktura ili ukoliko to nije fiskalni račun, da ljudi ne smiju da se upuste u te stvari. GATIN je inače globalni broj trgovinske jedinice, najprepoznatljiviji standard u svijetu, vrlo često ga upoređuju sa bar kodom i on jeste simbolički prikaz bar koda, međutim GATIN je puno više od bar koda. To je 13 cifara koji osiguravaju da je svaki proizvod na svijetu jedinstveno identifikovan. Svaki proizvod na svijetu naravno mora biti i registrovan u Međunarodni registar proizvoda, koji osigurava da taj proizvod kroz cijeli lanac snabdijevanja nesmetano se kreće i da se u svakom trenutku može prepoznati. S obzirom na trendove i na brzinu promjena u zakonodavstvu i kod nas i u regionu, postalo je nemoguće više voditi biznis i donositi upravljačke odluke na bazi osjećaja. Znači, ako donosite odluke, donosite ih na osnovu podataka, na osnovu trendova na tim podacima i sve svoje procese koji su ključni, bilo bi pametno da imate, znači, digitalizovan, odnosno da imate digital twin praktično svih vaših ključnih procesa unutar nekog softvera. Mi smo ovdje pričamo o Pantheonu, znači unutar Pantheona. A pored mogućnosti da kvalitetno prikupljate podatke, Pantheon nam daje mogućnost i da pratite trendove. Znači da sve ono što se dešava, što se mijenja, da ne trošite energiju i vrijeme da gledate i da prikupljate podatke od promjena, već ih dobijete praktično već godinu. Konferencija Pantheon još jednom je potvrdila da bi digitalizacija trebala biti standard poslovanja, a Data Lab i BH Telekom još jednom su potvrdili da nemaju konkurenciju kada je u pitanju oblast digitalizacije poslovanja.
Dragi gledaoci, bilo je to sve u današnjem izdanju naših priča. Svakako pratite nas na našim društvenim mrežama kao i na našem YouTube kanalu, a ostanite uz program Alfa televizije. Lijep pozdrav!